Nila i zemlje svete reki Ganga. Dobrodošli u Indiju. Najšarenije obučeni slonovi na cijelom svijetu. Briga za zdravlje i to je najnoviji program u Ružiru koji ima za cilj dijagnostiku, prognostiku, motoričko-morfoloških statusna dece školskog uzrasta, kao i program ranog otkrivanja, prevencije i korekcije koja se nalazi na štandu Kenije i pokretan eksperiment koji se zove kupus indikator. Sada ćemo malo nešto čuti više o tome. Javim se sa štanda nauke gdje Toni izvodi eksperiment koji se zove Tornado.
sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. And anytime he goes away, anytime he goes away, anytime goes away.